have a unique opportunity to forget about the old normal and start creating a world for the future of our children. Let them breathe clean air and live in a world with a safe climate. We need urgent and very ambitious climate action at every level. Klimatın özgürlüğü Kırgızistan'a abdan çok ziyan keltiret. Azırki ubakta Kırgızistan'ın turgunu bolgunun için, bu ülkenin yaratılışın sakto için, cana jalpı ülkenin klimatik özgürlüğürdün neticelerin kıskartığı için bir neçe ubada bergin kelet. Birinciden, keleyecatkan cildin içinde 150 gün men cumuş maşinani koldon boyundağı velosiped arkilu ce bolboso euro. İkinciden, en az degende Kırgızistan'da 6 darak oturguzar. Üçüncüden, Kırgızistan'da östürülgün mömö cemişterdi cana başka azıktardı satepalan cana koldonu. Oşondoy Kırgızistan'ın öndürüşün koldoy. Klimattык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү бул мамлекеттердин гана иши эмес. Биз дагы инсан катары өз салымыбызды кошо алабыз. Ал үчүн үйлөрүбүздү жылуулайлы, энергия үнөмдөөчү лампаларды колдонууга чакырам. Электр энергиясы жана сууну үнөмдүү пайдаланалы. Автоунааларды азыраак колдонуп, жөө жүрүп же вело электротранспорттарга көбүрөөк басым жасайлы. Бул аракеттер биздин жана келечек муундун жашоосуна түздөн-түз таасир этет. Учурда бүткүл дүйнө климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүүдө. Бул өзгөрүүлөргө каршы турууда Кыргызстан сыртта калбашы керек. Бул багытта биздин өкмөт бир катар иштерди аткаруусу зарыл. Биз углероддук отунду колдонууну азайтып, электр автомобилдерин жана туруктуу транспортту курууга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Биз жаңыланган электр булактарына басым жасап, шамал жана күн энергиясы станцияларын курушубуз керек. Ошондой эле жашыл зоналарды көбөйтүп, жаратылыш байлыктарыбызга аяр мамиле кылуубуз зарыл. To fight this climate crisis, we must be ambitious and to involve each country and all of us. We are working together with people and communities on the ground to have the courage and build a better future.